Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update stok tanggal 29 Januari 2021. Jalanis Farm Indonesia. Update stok jahe merahnya, Bos. Www. Jahe merah Jalanis. Selamat tua-tua, subur-subur, gede-gede. Bisa dicek di 0838 1122 2737 atau di www.jailanisfarm.com. Lokasi kami di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Masalah harga yang terbaik lah buat kalian semua ya. Kita melayani kecer, melayani tonase, kintal atau karungan ya. Sekali lagi bisa dicek di 0838 1122 2737 atau di www.jailanisfarm.com. Bisa cek di Instagram kami Jalanis Farm Indonesia atau di fanpage Facebook kami Jalanis Farm Indonesia. Thank you guys.